Dia mau bisnis lancar. Alhamdulillah bun, lancar lah. Omset berapa bulan? Mun omset dia aslina taning ditong lah. Cengkoro mun setia ke biro male mar kelar setengko deh yo. Termasuk rezeki gejin kaki. Ya tak lang palang. Alhamdulillah nih. Cukup. Assalamualaikum bun. Waalaikumsalam. Kaki Jong. Iya bun. Lanjut mas. Beda apa Jong? Sobung bun. Keng andik parlo kakak bun. Apa dia? Injak bun. Yang kok andik niatan bagus. Terus minta anak mat boke bun. Nyaman di Jong. Kena kok tak tahu kak si nyama anak mat bokehnya. Isanya tanang ku pada tak tahu pun. Keng can orang ruah, orang ngertiin pun. Bagus di Jong. Kalau kakek kenceng, engkau bukan setuju. Oh iya bun, kelangkung bun. Lu kakek mari nggak boleh kak bapak. Jauh kita nggak boleh kok bun. Nak deh. Nggak boleh kalau Jong kapan Jong baru kesentar kangko. Oh iya bun, iya bun. Tina kok mulia bun. Nggak boleh kapak kok bun. Iya. Kan iya aja kalau pai. Song di Jong jokor Jong. Kau tak terima kakek. Iya bun. Iya. Tina pun, ki mulia bun. Jek siapa kira bun? Mi songo dengan lele. Tak iya. Itu kok pada mulai bun. Oh iya. Tamu kibur mulai kok pada di parlo bun deh. Iya. Mancer jalan lancar bisnis ah. Iya bun. Ya. Aduh. Dia anak wak leraji. Ben boleh nak kena bini. Ini pakai yang tadi saya keleburi sekali tangan nak. Pas roken tak baju lah, deki praben tua karo. Jadi matangan nak. Ping, ina. Ping. Apa pak? Pak ke bagi kopi malah Ping ke dapur. Oh iya pak, bentuk sekecil. Iya. Dia tangan nak ya. Saja narik saja ndak gila. Kan kalau mi tadi min tadi. Menter berde min. Tak nampai kanan sampai enggak sampai terima. Melitu lialah di tangannya. Ya pak, kopi nah. Ping, kau dulu Ping. Beda apa pak? Paling telingaki kakek saja nari mak saja rati. Itu rengku perawatan pak. Pantesan nak. Saya tidak kambing ah. Karo keng kaki tidak niatan je lagi. Mita ada pak. Yang mau beres mintang ku lagi ya pak. Oh, iya munda iya Ping. Tina Ping. Keng mau beres minta Ping kau terima ayo. Iya pecan kaki pak. Oh iyalah. Tina malah ada seping. Assalamualaikum pak. Waalaikumsalam. Dari di Mbak Jong. Dari Romana Kelebun pak. Ano apa desa? Beda pak. Oh iya Jong. Oh iya pak. Kok andi perlu kakak? Perlu apa nak? Ano pak. Kok andi niatan bagus. Terus minta anak mat bokero. Oh gua Jong. Iya pak. Cak gelang kowe entar ka Kelebun keng pekrempek masuk Kelebun nah. Ya remen jangan kelebun.
Yang mun kelebuna setuju, Pak. Yang mun kalebun setuju, Cong. Yang kok pada setuju. Kan dia aja sing apa boleh. Oh iya, Pak. Pak bila saya bentak aja, Pak. Yang mun je, Cong, usaha nyari perempuan setepak gitu. Kok nyari perempuan gitu, pas nggak boleh kalebun. Tina pasti benta bun kok. Oh iya, nyaman-nyaman, Pak. Humble, humble, home bale home. Humble, humble, home bale home. Sopo ae sing pengen sugih dateng nak karo aku. Bede Pak Dukun le. Bede. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lem kita. Wala apa deh? Anu ba, bulan dia anak laki, terus minta anak peraben orang ba. Bulan terus minta tangkel ben are kampian ba. Engki. Iki hari sing bagus iku hari Rebo tanggal selawe tahun macan. Tahun macan ba. Engki Kita kel boleh play mana ba? engki Sekarang kongki. engki keng saya ingat deh cek kalau main hari Rebo tanggal selawe tahun macan. Wah. Jo sendiri macam panas ya. Tepak gak tahun apa aku? Assalamualaikum bun. Waalaikumsalam. Kaki teh. Iya bun. Mas, lagi teh. Sibuk bun. Enggak teh, berapa teh? Nyantang anak merentar dena bun. Iya teh. Jangan ngajak libur ke anan mat bokek. Iya mun ben setuju bun. Yang kok pada setuju kieu bun? Mun dia jawab nak kaki teh. Di pas maju ntar mat bokek sih teh. Iya mayu bun. Nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaki bun. Iya, Mat. Tujuh.
Tujuh bun, ini teh. Dia yang beda bun. Mabah purna perenggombang kaki dennya. Ano, te gombang dan niat bagus ke kakek. Ken minta tolong ke sengko. Niat bagus apa sih bun? Deh iya mat. Ada ya bentar dinas. Te gombang ini kanan di anak laki. Jadi te anak te gombang ruang lebur kanan kakek. Ada mak acora bentar cek dinas seri. Tina ya rokon lu bun. Peng. Ina. Peng, Ina. Oke, Pak. Kau yakin kopi, Peng? Ya beri tamu ire. Oke, Pak. Masa kenapa kanto mat? Iya, mundin nak bun tak ada, bun. Icek letanin yang betul. Icek kung di. Kan banyak sih datang di cekung. Ya alhamdulillah, bun. Kemen hari anu depan lah. Isa tetap bu sibuk ke situ, bun. Sama-sama arek kan. Sama-sama arek situ ya. Kemen pebeng. Bebeng tak tombo, bun. Tas kunung nak. Pak, iya aku kena. Peng, malah ada sepeng. Mai bun, kopin bun. Ayo bang. Ken jorak solehan angkat mat. Abai ya bun. Cek le tangan nak bun. Perawat dia melolo bun. Banyak abin besero bun. Oh iya dari mana pegamat? Iya mun kor siap le bude biniin bun. Iya lah ada menyaman nak. Cek yang sabar ketangkel berem pada iya bun. Ikeng riak bun. Pah nak kanan ke buden nak seminta tangan nak je bun. Malah pada tahu. Oh iya. Tanggal berapa jantai? Kok merintar ke perempuan bun? Ini kan hari Rabu tanggal selawi. Tahun macan bun. Boh, tepak ke segala kan enggak gitu. Tidak ada mau buncit yang dengan ini bun. Misalnya lagi segala bun. Anu nyangat, tanggal segami ada repuh tahun macan. Gitu. Jadi tinggal depak kak bakto aja. Engkau udah nak boleh. Belum kembang. Iya boleh. Jadi langsung saja. Oh iya. Ala keongku tangannya gitu ya. Aman temun setereng. Demma pak, klebun nama talung datang. Kok tak sabar Jadi nama sabar udah cong. Kemarin lah dateng ke bun. Ibu mau cala beri jalan nah. Tuh dia nih pak. Tunggu kelus jaki. Teh, dari mas siap lah. Siap lu bun. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Tojo bun. Oh iya mat, dari mana perampokan si bari? Iya, mun kok nyaman bun, bah langsung gitu. Oh iya. Pulari ya anu bun, anu minta tangan nak. Iya kanjeng. Mungkin nom. Oh iya nom. Kam ada ina nom. Lu terus nih nom. Oh, udah teh lu jong. Ping, ina. Ya Ping. Iya, Pak. Nanti kelu. Ya kita mare. Alhamdulillah pak.
tak sia-sia kau minta anak mat bokeh, Pak. Iya, alhamdulillah, Jong. Kakek mi maskeran, Le. Iya mas, kirain ku todus. Coba buka dulu, Le, masker, Le. Senggok terong atelak kakek, Le. Lah mas, tahu kaki tanda ke singku. Mek pas tanda, Le. Jangan kau bakun setia kakek, Le. Ongkuan ya mas. Ongkuan, Le. Iya kak, ibu kak. Iya, Le. Tuli buka, Le. Kau terong atelak kakek, Le. Aduh, Pak. Ini nggak baru usai, Pak. Pak kok nakok. Ini nggak burung, Pak. Kau buru, Pak. Mas, kena mas, buru mas. Mas.